Adin ke jing senret dawai ki babon ki benta jong sor nong po. Uemele ke nong po uba meral bons im ula beteng pat ban pa senret dawai peniap kenyang. Hai ki benta jong nong po konsuensi. Bat menta ke kenti ula penlong ki jing senret dawai hai ki babon teli ki shnong ki baha papo kathain dan kontub lang nadu ki dukan ki jakapat ba ka MCAB barak shnong ki thau. Ki balai don lang te kisngi ki tobi UMDC ke nong po uba balajir rani. Kirang ba shnong jong kathain dan lebat ki wei de kiri rong ba jong kathain. La penlong ru ik jingilang kabren kinong mikmat bakan tobi UMLA UMDC lambat kinong ilam shnong kathain dan ban yatai bat perkhat halor ki kam ki bai dei ba jingya kon persya ka klam COVID-19. Nang ta ki rang wa shnong badan burom jumi jong ki shnong di bahab po den area ni di dan lang ki tim na po jong swat harak di dan lang ni ni bagi kong ngalin tim ni ki baro ka jing temu jong ni kan step kalong fungsi bentaban tiada na nang yele kat bala na kapor sa kapor ilang bat kinong ilang shnong ka swat harak ni don bandan hang ni po ka umden lagi di shnong ke bahab po umden area na ka bentaban disinfect Bro, sini la persang bat kilai ni ndap di sungo alor penero bat ngil persang kat balak ban penyo ya kin sunong gini juga dei hok menyo tenteng gadon yang ning ta gading nam dei kepat ru ik tak ba bakim dei ban ya hinyum ngane dei ban perkhat beklah ngin persang hi ban yele nganget MLA jungi in salah hi ban pen kot kita te nagalian junga tetang kita til bat ka tangta kejing kublai ke bakar pang hi bala penyo yang ini ke dawai ngai begini kan yarap ini pelak dengan mereka Jepang ngan tharai kan namkut tang ni nak kawai por ni dang dengkam hi ban kejing selok bat kejing persang bat yada ya kinong susunong tang kita kublai sibu